Martin Schulz reġa' kien ikkonfermat bħala l-President tal-Parlament Ewropew. L-ewwel impenn ta' tmien leġislatura tal-Parlament Ewropew kienet li jeleġi President ġdid. Għal din il-kariga kien hemm 4 kandidati u biex tinkiseb maġġoranza assoluta kienu jeħtieġu 307 voti. Mis-723 voti mitfuqa, 612 kienu validi. Il-kandidat mill-Partit tas-Soċjalisti u Demokratiċi Ewropej Martin Schulz kiseb 409 voti. Onorevole Schulz, 409 voti. Huwa l-ewwel persuna li se sservi żewġ termini bħala President tal-Parlament Ewropew mis-snin 60 l-hawn. Il-kandidati l-oħra għal din il-kariga kienu Sajjad Karim mill-Grupp tal-Konservatisti u Riformisti Ewropej, Pablo Iglesias mill-Grupp Ewropa Xellugija u Ulrich Lunacek mill-Partit tal-Ħodor u Alleanza Ewropea Ħielsa. Wara li l-kandidat tal-Partit Popolari Ewropew Jean-Claude Juncker kien innominat għall presidenza tal-Kummissjoni Ewropea, kollox kien jindika li l-President tal-Parlament Ewropew kien se jkun mill-Partit tas-Soċjalisti u Demokratiċi. Dan biex ikun rifless ir-riżultati miksuba waqt l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li saru f'Mejju madwar l-Ewropa. Il-Presidenza tal-Parlament Ewropew tiġi fit-tmiema f'Jannar tal-2017, hekk kif il-Partit Popolari Ewropew irrid li jokkupa l-istess presidenza fit-tieni nofs ta' din il-leġislatura. Waqt l-istess seduta kienu eletti wkoll 14 il-Viċi President.